Biyag ti tao. Jimmy, lakay. Agriing kan. Anyak orasan, Jonalyn. Alas 7 na. Agriing kan. Ta-schedule ti dialysis mo ita. Uwan gaya man niya. Naimbag ta rin na. Bakit? Ala, agmurmuray kan. Tain nakagidasaran iti pamigatan tayo, Jimmy. Lola, napananda na ng kantatang? Napanda iti doktor, apok. Schedule nga binti dialysis ni tatang mo ita. Nakaturog ka pa'y itay pimanaw da. Ay, agimbag kuman agamin ni tatang. Tapno saan dan amap mapan iti doktor? Wen, agimbag to, apok. Pagimbagan ni Apo Diyos. Saan samat adangdanggan ni Apo Diyos ti kararag ko, Lula? Kanayon ko gamin nga ikararagan ni tatang. Ngam apay ngay ngahan nga agim imbag. Agimbag to, apok. Saan aga po taing kararag mo kat masungbatan agagos. Iso adi mo sasawan ti kasta. Wan, Lola. ala, umay katagar mo sarkan, apok. Mapantan ijay kusina. Jimmy, rumwarak ha. Mabati kayo man nanditi balay. Papanam ka di. Bakit? Nag-text di kumari ta maestra. Tangdanan na kanong aglaba. Isupay ti tangdan ko, lakay. Kasta? Saan ka mapanaglako ijay paling kita? Saan man? Mapanak to ano malpasak ang aglaba. Nabanbanog kanton Bakit? Kabaalak, Jimmy. Ura niya klase ti trabaho. Sirkak. Gundawayak ta napigsaak pay. Oh, apay nga gluha ka. Pasensya ka na. Bakit? Saan kumakasto sa lunat ko? Siya kumatagtab trabaho. At daka kumalang dito'y balay para luto. Para aywan iti anak ta. Pangaasim, hindi ka kumagsangit. Laki ka. Rumbang lasi ka tagbalin anatibkar. Pasensya ka. Diyak kabalan alam ng ti agsangit. Tunggal makitak ti panagrigrigat mo. Bakit? Sana siyak ti panunutan. Kabaalak na ito Para iti panagimbag mo. O sige tani aldawan. Rumwara kon, Jimmy. Agawid akon. Tanakalabaak matan. Inakbiit kita anda asawak. Saak tumapan aglako itinatan iti ini. Papanam, Jonalyn. Ha? Agawid akon, Tata Rohel. Umay kalumuganan. Ani, adayo pa iti pagnam. Ha? Ay, saanan, Tata? Exercise kunda ito'y. Umay ka kit din. Mabain ka pailaan. Umay ka. Sige nga ron, Tata. Kumusta niya asawam, Jonalyn? Kasjay, agpapaagas lat Tata. Mamidwa iti makalawas ti dialysis na. Ay sos. Kasi kamot nga ron Pangalalaan nyo nga iti kwartayo. Kit makilablabada kamot lang. Adaahen siya pagpatpatulungan mi. Ngam, saan nga amin kat itagda. Adalat tamat gastusan mi. Iso amasapul nga agsalukagak, Tata. Mapanak makilabada. Kalpasan na, mapanak aglako itinatang nga angkat ko ili. Ay sos. Kaasi kamot. At tinasayat. Mapantabi iti balay. Ha? Apay, Tata? At daitid ko abagas. Gandad dumapay. Tulong ko kada kayo. Ha? Ala? Nakababain, Tata Rohel. Awan ti rumbang apagbay ng kanyak. Kas kalasabsabali. Agkakalugaran tayo. Isu arumbang lang agtitinulong tayo.
Awan ka di pa ni nanang mo, kulin. Awan pa'y tatang. Nangangatan ni nanang mo. Jak amu tatang, baka aglablaba pa'y laang Kaasimot ni nanang mo. Kaano nga ta nga agimbag kayo, tatang? Dandanin, anak ko. Idi yu pa'y lang nga ibagbaga nga dandanin ngam nagbayag ngay. Ha? Ada tao, tatang? Amangan nun ni nanang mo daytan, anak ko. Nukasta, saan ka na mapaniyiili, Jonalyn? Saanan taldawan lakay. Sana bali, adengtid ni Tata Rohel ang bagas kan groceries. Kan nangtid pa iti kwarta. Tulong na kano kada tayo. Ha? Diyak laing pagkarupan na singput gayam ni Tata Rohel. Naimbag man? Bakit? Wan, kat sa pa kano ti mapan ije balay da inton bigat. Ilaba kano. Kat Ngam di ka una agbambanog bakit? Dahil ka ba alam alabaan ti awatan? Wan, may mayat kit di ano ado ti labaak. Tad ado ti tangdan ko lakay. Oh, at tititangdan mo ang naglaba, Jonalyn. Ha? Ala, nagdakkal unay dahito Tata Rohel. 2,000 mo't dahito Wan, tulong kundi daduma kada kayo. Ala, nakababainan kada kayo, Tata. Di ka agbabain. Takas iti kanayon kung nga ibaga. Awan ti sabaling agtitinulong no saan ada tayo. Isunod da ka sa pulam. Di ka agbain nga umasidag kanyak, wan? Agyaman ako unay, Tata Rohel. Nakasingsingput kayo kada kami. Ha? Ninanang, apay nga ta. Kakitain ba kahit? Amon na niya ti mapaspasamak kinkwana. Wen, mabitla ang arod. Nagsakit unay ti tiyan ko. Agrikos ti sakit naging kay ti sikat kan bukot ko. Mawalawak pa ikit din anak ko. Ipan kayo ni ospital, nanang. Saanan? No ipan ko nakatanya nga rod. Awan gastusan tayo nagpa-ospitalak, anak ko. Saan nyo panunutan ti kwarta na may diskitaran day ta, nanang? Mabitlaan, inak mga yabi ti pagluganan tayo, nanang. Ha? Ni Tata Rohel? Apay nga ta. Hello, Tata? Ada ka diwayamin ton bigat, Jonalyn? Diyak pa'y masigurado, Tata. Amangan ngamin numakonfine ti inak. Agsakit ngamin ti tiyan na. Anya? Bukas ta, ada kayo nita ospital. Ada kami pa dito'y balay, Tata. Inak pa'y lamang ayabi ti pagluganan mi. Idaray kayo di ospital ni nanang ko. Siya kundi mangitulod ka na kayo, Jonalyn. Urayan da, tumaya ka dagos. Bye. Ha? Nanang, itulod na tayo kano ni Tata Rohel di ospital. Kumusta ni nanang? Bakit? Maopera ni nanang. Tada kano ba to iti aprona? Anya? Iso arumarak matla adagos. Inakagdiskitar iti kwarta lakay. Pagdiskitaram ngay. Bakit? Kumporme ditan. Sursurak amin nakakabagyan tayo. Barang pautangan dak. Ay sos, nairanamot nga awanan kami kaanakan. Adda nga min naggastusan may. Pasensya awan maipautang ko kaanakan. Ala nga rod, agyaman ak ulitag. Pasensya kan sapay ko matamawatan na kaanakan. Wen ulitag. O sige, mapanak pa'y nga rod. Nilaang ng Tata Rohel tinamnamak. Sinursur ko amin na nakakabagyak. Awan tinaipautang na kanyak. 5 gasot lang tinadiskitarak. Diyos ko, sapay lang ko matada mautang ko akwarta. Awanan ti amok nga sitkan. Iso atulungan na kuma. Apo. Jonalyn! Ha?
Tata Rohel? Umay kalumuganan. Uwan, tata. Mapan ka di ospital. Apay magmagna ka. Nagkapuak ngamin itayan nagiti kakabagyak, tata. Napanak nagdiskitar iti kwarta. Awan mat na itid na. Maopera ngamin ni nanang ko. Anya? Ay sos. Kunak matkin ka. Ano adda ka sa pulam? Di kagbain nga masidag kanya. Tata. Ala, agdiritso tayo di bangko. Tay nakmangirwar iti kwarta. Tay kan ka iti busbusin nyo di ospital. Ha? Agyaman ak, Tata Rohel. Ikarig, agbayad ak to. Barang makasapul ak ton iti permanente at trabaho. Tapno makabayad ak kada kayo. Nangalaam iti kwartam, anak ko. Pinautangan nak ni Tata Rohel, nanang. Ay na, mailumlum kan iti utang, anak ko. Pasensya kan Jakmat ninamnama akasto iti mapasamak kanyak. Ala, sana bale, tandan busbusan tayo akwarta. Sapay dialysis manan ta asawam inton bigat, anak ko. Wen nga rod, agawid ak inton bigat, tay nakipadialysis ta asawak, nanang, ha? Wen, anak ko. Ay, ingka kitaan nagiti agamam. Sana bale, agdamot dagiti nurse amang bantay kanyak diti ospital. Pasensya kayo pay laang nga rod, nanang, Panawan kayo. Angam agsubli ak matla adagos. Apaman ama ipadoktor ko ti asawak. Hello, Tata Rohel? Umay ka dito'y balay, dadaited ko ken ka, Junalyn. Ha? Alam, tinayon tinted ko a kwarta. Sige, Tata. Agyaman akmanan, ha? Okay, bye. Urayan ka, Junalyn. Uwan, Tata. Naimbaglakit din tanda ni Tata Rohel amang tultulong kada kami. Papuskuli kung tirupak nga umutang kankwana. Sana bale, taisumot ti mga idiljaya iti tulong na. Adto'y ti kwarta, Junalyn. Ha? Nagadumot tanday ta, Tata? Wen, tapno at na reserva makwarta. Tamok nga ado ti paggasto sa mita. Tata, adon ti utang ko kada kayo. Madanagan ak. Ang mga numarigatan ak to nga agbayad. Saan mo nabayatan day ta, Junalyn? Basta... Ha? Kinapudno na, Junalyn. Agayatakin ka. Ang di kagdanag. Tasaan ka nga purahin ang mga klon kanya. Tamo ka pang panunutan ti asawang. Saan ka nga problema iti kwarta nung makirelasyon ka kanya? Tata Rohel? Ulitek, saan ka nga purahin ang mga klon kanyak? Basta'y karim nga paman ang matay ti asawang. Makiasawa kan kanyak. Ipay ko amin na kasapulan nyo. Kaninyo, pagbayad iti dialysis ti asawam, kin pagagastinam. Isungag panunot ka na imbag, Junalyn. Diyos ko, itapay laan. Agkidawa kon iti pamakawan kan ka. Tasigurado ang makabasulak. Nututupak ni Tata Rohel. Pakawanan na kuma. Apo. Nila Tata Rohel ti amok ang makatulong kada kami. Kaya't ko pa'y ngagbiag iti napaot ti asawak. Kastamatan iti inak. Iso pakawanan na kuma. No daytoy laangan ti amok awagas. Tap nagtultuloy ti panagpaagas ta asawak. Daytoy ti dawat ko. Itinagan ti Ama, Anak, kan Espiritu Santo. Amen.
Nanang, nalpas ka din nga nagkararag. Wan, anak ko. Kunak man o nakaturog kan. Urayan ka nga agid dito'y abay mikan ni tatang. Ala, maturog kan anak ko, wan, tanirabiin. Amangan numalukag ni tatang mo, naimas titurog nan. Wan nanang, agin narakop tagarudan Kailiw kon maarakop ni tatang. Agungat matgamin no arakupag, nasakit ka no? Maawatam ko mati amamuan. Anda nga minrikrik na anasakit. Wan nanang. Ala, maturog tangarudan. Good night, anak ko. Good night, nanang. Napulingan kayo kadi? Ha? Apay? Naglalabasit ngamin dagiti matayo. Ha? Bye-bye am dagita matak, Jonalyn. Amun gayang. Ato iti kwarta. Agyaman na, Tata Rohel. Basta titulagan ta, intun matay ti asawam. Datateag din na. Jonalyn, kasarsarita ka. Ibagam no di mo kaya. Ta isardeng kumatantimang tin iti kwartakan ka. Kan singirak tininted ko kan ka. Bayadam amin dagijay, no di ka umanugot iti kondisyon ko. Sige, Tata Rohel. Umanugot hak. Oh, thank you. Ikanak man nga ron iti bonus, Jonalyn. Anya a bonus, Tata? Uray, agagla iti muging, wenno iti pingping. Mabit lang Jonalyn. Importante ito'y awag ko. Tata, agawid akmatan tarurayan da kay Jabalay. Okay, sige. Ingat ka. Sige, Tata. Hello? Agyamanak. Aday mawag kan ko na. Nailisi akit ipagbasulak. Naimbag kayon, Lola? Saan pa'y, apok? Kaup-operak, iso anak kapsutak pa'y. Ala, kaasi kayo matkan ni tatang, agsaksakit kayo nga duwa. Da kami kan ni nanang kat saan? Ay, kat. Pagyamanan tayo iti Diyos at nasalunat kayo kaninanang mo. Kano agsakit tayo amin. Kasano tayo ngayon? Kapi kamat gamin nga kapi, Lola. Madinsamat ti ka na yun nga kapi. Naira nala siguro ta kapi. Aywan, ingka itayan itatang mo ta amangan no adabasapul na. Nakaturog. Kaya't ko nga arakupan ngam agungat mat tanasakit ti bagbagina. Ay, kaasimot ni tatang mo, apok. Iso nga awawatem no kasjay nga agungat, wan. Ado nga minti nasakit arikrik naan na. Wan, Lola. Ay, awan pa'y langmot ni nanang. Ala, uraya mon. Ta sigurado apaawi den day chay, apok. Nayawid ko ni nanang diti balay, Jimmy. Maasikaso kan mabantayan ka manan. Aywanam, ti salunat mo. Bakit? Di ka unay agpampanok. Wan, di nakpakadanagan. Napigsaak. Kita mo, nagdadakkel tupay dagiti muscle ko. Umun-unegan dagiti matam. Gapo iti puyat. Ken banog da ita. Nagngisit aglawlaw dagiti matam. Ay na, saan man natila madmadlaw mo kanyak lakay? Natural nga eyebrow dagitan. Anay ko,
agsikal manan ti tiyan ko. Ha? Nagtumar ka magtan iti akas mo. Di na magngaro dengganan. Bakit? Anak. Kasano, di ka mat ngamin mangan. Mangan ka ngamin, uray basit laang. Pati tayong blender ko a prutas, di mo matinuman. Saanin nga mo nagtitaroon kanyak? Bakit? Kaslawan pa'y pigsa ko nga agtilmon. Ipan kun saan. Saan ka di matakas na ti bagbagam? Patip karam ti pakinakam mo. Natipkar ti pakinakam ko. Talaga nakapsutan ti bagik. Uray kayat ko pa'y ti agimbag. Saanin ang mabalin? Imbag ka pa'y, Jimmy. Di ta mapukawan itinamnama. Tatang, kunan ni Nanang, bantayan kayo. Tanapan gimatang iti agas yu. Ha? Apay amay may sa tikit kitaan yu. Di kayo pa'y agkiram nga pulos. Tatang, mangmangagdak ka di. Tatang, agkuti kayo Nung nakaturog kayo, apay nga nakamulagat kayo. Nakanganga kayo pa'y. Di naksamat mangmangag ni tatang ko. Gunggunak man. Ha? Naglamiis ni tatang. Ulasak baka malamid. Ha? Kaslahan mo't nga agang angus. Igamakman ti tiyan na no agkut-kuti unuhaan. Ha? Saan nga agang angus? Hala, natay ka din ni tatang ko. Natayan ni tatang ko. Hiram sa Diyos Naitabunan ni Jimmy, anak ko. Uwan, nanang. Ti amok. Agpaot pa'y itisidong tayo ti asawak. Ngam, saan mat kaya man? Awanan ni tatang ko. Kailiw ko ni tatang nanang. Ala, anak ko. Di ka nagliday, Juan. Agin inanan ni tatang mo. Addan itisidong ni Apo Diyos. Naragsakan itisidong ni Apo. Ha? Naimbaganan, nanang? Juan, anak ko. Awanan ti sakit amarikrik nana. Addan itisidong ni Apo Diyos. Nagpatinggan ti panagrikrik at ti amam. Awanan ti marikrik na sakit. Naginanan ni tatang mo. Ha? Ni Tata Ruel. Iso ti umawawag. Maputbutangak. Ambuklatan ti bagana. Diyos ko. Tulungan ako. Isurum ti rumpang aramidmak. Diyak kaya ti kondisyon na may bagbaga na kanyak. Sumbataklatan. Hello, Tata Rohel? Anya nga, Jonalyn. Naitabo ng ti asawa. Umay ka kadisukunan ng dita balayo. Kwa? Wano, sikante umay dito ay. Sige. Syaklatan ti umay dita, Tata Rohel. Okay. Di kan mangalay ti badong. Tataginatang ko akawis mo. Pasi ka na itis, dagiti ginatang ko. Tagdalin na itkamot lang, dito'y balay. Sige, agrupot ka nga ronan.
Tanwag babawi ka iti nagtulagan ta. Saan la si katidakas kanya? Agraman pamilya. Diyos ko. Tsaka mo, noom no da ito yung aramida kung ano saan. Mabuti nga kitipang ta ni Tata Rohel. Tsaka kaya ta may raman ti pamilyak. Diyos ko, tarabayan na kuma. Iturong nakitium no adalan. Di mo ipalubo sa may sagmakak. Kastamot ng ti pamilyak. Asitega ko ni ti balay na Tata Rohel. Ha? Nagado ti pulis iti paraangan na Tata Rohel? Matandak! Didak pusasan! Didak ibalon! Diyos ko, pinusasan da ni Tata Rohel. Apay nga ta. Anya di ko na yun ang nagyo iti news nanang. Ni Rohel apagot utangam. Drug pusher madgayam. Ha? No kasta? Isumat lagayam ang nagado ti pulis ije balayda. Pinusasanda ni Tata Rohel. Ay, illegal madgayam ti pagtataudan ti nagado a kwarta na. Diyos ko, agyamanak. Inlisi na kiti mabali na pa kay makak. Agyamanak, Diyos ko. Biyag, di tao. Anya ti plano yu itatanalpasan ti kalay sayo, Ivy, Michael? Agawit kami kini Ivy ije balay, mama. Dalat na kada kayo dayta. Karbangam dayta ta asawa mo ti anak mi. Agyaman nak tamaawatan da kami, mama. Kat, pag naidan yung nga rod, ije balay yu, Michael? Wan, mama. O sige, ada kayo dayta. Sinaga na akong ti kastoy ang mapasamag. Iso ang maawatak. Talaga kasta ti anak a babae. Iyawit ti asawa na iti balayda. Di ka egdanag, mama. Kanayon da kayon to sa rungkaran diti balay. Okay. Namnamaag na ita. Sapay la kumangarod, tagnanayon ti kinaragsak yu adwa. Bindisyonan ti apo ti panagden nayo akas agasawa. Agyaman kami, mama. Nagkasarda na dagos. Kahit sanda pa'y unay nga agamam mo. Nasaysayatan ti kasi dya. Itamang numailaw anda, tatang. Ayun, ang sanda pa'y nagamam mo na imbag. Makabulan sa langa nagnobyo da. Ay, narigat ikas jay. Kas dalagap apura nagkasar. Tatang. Apay, amudan ay ati ugali ti tunggal maisa. Madlang matkit diyan na singpat ni Michael, tatang. Agpadada profesional. Patsyak nga kalaan da. Tanawada ti panagpampanunod da. Ay, sos. Di mo sawan ti kasta. Tauray sika. Saan mo pa yun ay nga amaw dyan manugang mo? Naala, italag tayon iti Diyos ti amin, tatang. Ikararag tayo laangan. Asapay la kuma. Tagbalin anaragsak ti panagdan na dagiti apo ko yun. Nakadasaran ni Mama, Michael. Manganta yon. Wan, papa. Ningay Ivy. Rimwari na. Masapa ka no asumrag iti opisina da ita. Tado ti aramidan na. Nangan ka din, papa? Saan pa ay? Manganto ka no ni Jerwar. O sige. Mangan tayo nga rodan, papa. Apay na rabyan kasi mangpat. Kat nagsapa ka Rimwar. Ado tinaramid ko di opisina. Kastalatan na ka na yun. Basta agsaw ka. Trabaho. Opisina.
ti kayat mo nga isungbat ko. Di na ko yan maisaganaan iti kawas ko apag sukatak no kasdya sumangpetak. Di na ko maidasaran iti agsapa. Nagsapa kamot arumrumuan. Natural. Mangup opisina ti asawang. Saan ka housewife? Ket, tumangsit kan? Ibagbagak lang ti pasad ko kas asawam. Oy, di naksungbatan iti kasta. Asino ka ngagsaw iti kasta kanya ka? Asawa ka lang, Ivy. Di mo lang ang ti pasad ko iti biyag mo, Michael. Talaga met adi ka paatiwan niya. Jack laim pagaro pa kasta ti ugalim. Nagngatugayam ti pride mo. Kasano? Nagsakit ti pa nagsasaom. Di mo pa'y panunutan mo't no masakitanak wano saan? Awan panawon ko amakiapakin ka. Di ta ka manlangan. Adapay kanya! Tasaan na ka narwa mamakiapa, Michael! Umayak man, Mama. Oh, Ivy anak. Sumrak ka. Agyaman nak, Mama. Kumusta ka, anak? Kastoy, mayat latamat, Mama. Oh, natamnay ti sungbat mo, iha. Jak amo, Mama. Jak amo ti isungbat ko. Iha, ada ka di parikot, di pa nagdanayo ka ni Michael? Jak laing pagarupa kas di gayam ti ugali ni Michael, Mama. Ugali na nga? Jak kuman rebengay baga daytoy. Tabiyag mi nga agasawa daytoy, Mama. Awan sa bali apang iyo pa nakiti parikot ko. Anya dayta? Ibagam, barang makatulong nga. Grabe ti kinangato ti pride ni Michael, Mama. Anya? No kasta? Agap-apa kayo? Talo aldawon asan kami nga agsarsarita, Mama. Anya? Imbag ano saan nakakapkabilan? Saan mat kiti, Mama? Amo na mat amadaksan no aramidem na dayta. Oh, grabe ti kina-high pride na, Mama. Urnusan niyo ano? Anya ti saan niyo apagkinkin na awatan, anak ko? Kano kasapulan asikat yung pakumbaba? Saan, Mama? Jak pulos maaramid dayta. No aramidok dayta. Dumakkel ti ulo na. Isu at tirumbang ang mga ayaw kanyak. Di urag sina kami. No saan nga agbaliw, Mama? Anya? Pagsaritaan nyo ang naimbag, ti saan nyo pagkinkinawatan ka ni Ivy, Michael. Nagdarasudo sak, Papa. Nagkasar kami adagos ko ni Ivy. Jack ninam na maalabanan nakti asawak. Natangsit ngayam. Iho. Ti kayat na. Siyak ti agkurno kan ko na. Di urawan mo ta. Pag anok kumangay. Ibabakit din ti pride ko. Anak ko, saan na pa kaibabaan ti pride taramidan? Tada kayo umutlaadwa ti agsarita. Da kayo lang ti makamo iti saan nyo pagkinkinawatan. Jack tumaaramin dayta, Papa. Amin ang nagbalin a girlfriend ko. Isula ang tikas jay. Malala. Agyanak ititing nga. Sukunam ni Ivy, ibalay da. Iso tipim manaw, Papa. Apay ko maasukunat. Ludi na kaya ti agawit, di saan lang? Anya nga ita. Mamati ka, iti ka na yun kung may bagakan ka, iti, Ivy. No nagamamu kayo kumapay anaimbag iti nobyom. Sakay nagkasar. Awan ti problemam ita. Lolo. Nagkasar kayon. Sana basta-basta ti panagsinayaw. Kas iti kanayon kung maibagakan ka, ide. Saan nakaslain na po iti panangasawa. Ano na po daw? Kat mabalin mo ayula. Wen nga ron, Lolo. Kanya nga'y kitandaditan. Tiaramidam ita. Kahit awawatam latan di asawam. Noanda di na magustuhan. Di ka nagtagtagar eh. Tapos sana marubruban ti pungtot na. Ay, sana mabalin ajak ilaban ti karbangak, Lolo. Nang runa no kam malidag iti bagbagana. Alangan nga guli makaklatan. Sana ga puta lalaki, kat ung-ung tan naklatan nga asawa na.
Laglagi pa nang agpada kami adi-adal. Agpada kami agtrab-trabaho, lolo. Nanyatiam mo na, amukmat. Anya karon itati plana, om. Dituyak pa'y laang agnaad, lolo. Awan ganas kong agawid, ijay balay. Ay, nangato ti pride anak mo. Wan, tatang. Kanayon na nga ibagaan ni Michael tinangato ti pride na. Nga pati iso. Agpada da iti asawa na. Makita. Husto ti imbaga giday. Nagapuradan tumot nga nagkasar. Nga uray sanda pa'y unay nga amamot itong galmaysa. Wan nga rud Uray ko man no addag pakumbaba kadakwada. Nga awan mat. Awagam niya balayan mo. Kasaritam. Aywanan niya. Agtinulong kayaw amang urnos iti susik na kiti agasawa. Tanay, kakaskasar na pa lang magap-apadan. Nangato ti pride ti anak ko. Isu ajak kayak nga ayunan abalayan. Uray ti anak ko abalayan. Amok mat ti ugali na. Agpadada ka ni Michael anangato ti pride na. Unay lakid din dagiti anak ta. Unay lakid din dagiti anak ta abalayan. Ngamda ito iti may pasigurado ken ka abalayan. Ay ayatan ti anak ko ti anak mo. Uray ni Ivy. Amok analaos ti panagayat na ka ni Michael nga anak mo. Isu na lang tajay pride da ti manggabgabor iti panaginayat da. Ay, anya nga ta tinasaya at nga ramiden ta, abalayan. Di ta agsardaya mangbagbaga kadakwada abalayan. Kan giddanan ta iti kararag. Wan, abalayan. Nagsubliak diti balay. Ngamsana kaya tasawan day ta, nga agkurnuak kan Michael. Wen, tamok mo't adi mo maaramid day ta. Jack lang amin kaya ta ma-stress ni mama. Iso ang nagsubliak dito eh. Uray siyak mat ipagpagapok lang ka ni papa. Ngam no saan ka agbaliw? Saan ta agkapya? Sikat agbaliw. Baliwam ti kinangato ti pride mo. Sikatin na nga to ti pride na, sana siya. Aklunam nga minan. Duata, Michael. Duata. Ivy, saan ka kadi asumrag iti trabaho mita? Maditibagpagi, papa. Agpa-check up ka, iha. Saanan? Banog ko la siguro na ito iti trabaho. Kan pangaasiyo. Diyo ko maibagbagakan ni mama ang masakitak. Ta sigurado nga agdanag na ichay. Sige. Vitamins ka nga ron. Tapno pumig sa ti resistansya. Addan ni Ivy. Awan trabaho na ita. Gamrimor. Naggapuan na nga ta. Di na pa'y ibagan sa dino ti papapanan na. Hanggang, pagan anok tagdamag. No di na ibaga di saan laing. Di nakto pa ikabkabilangan nga asawa na. Tasaan pa'y ngagpakada kanyak no da papapanan na. Inala na tipungan na. Mapan siguro agid na iti salas. Talaga na nga to ti pride na. Hanggang di nakto mauray ang mga ayaw kan kwa na. Pulos mo't Awanan pakibiyangan ni Michael kanyak. Di na pa'y damagan no nagkapwak. Talaga sigurong awanan ti pasat ko iti biyag na. Ivy, apa dito yung pati nagidaan? Iha. Yun ka ijay silidyo Dagaangan na kijay, papa. Adamot electric fan.
Napudot latta, papa. Kayat kundi ti salas. Apay, nagapa kayo manan ka ni Michael? Saan? Sige nga rod. Panawan kan dito'y salas, iha. Aginanaka nga rod. Anta siguron sa balingay ayatan na. Iso andi na kun pagan ano ni Michael. Siguro, adda babae na. Ang makaam mo na itibiyag na. Saan aga po ta babae ak? Katsyak ti umunang agpakumbabakan ko na. Malas na. Tasyak ti nagbalin nga asawa na. Mawawak matan. Inak man pa'y uminom. Maulawak. Ang krikos ti pa nagkitak. Ivy! Apa yan? Anyat mapaspasamak ka, iha. Maulawak. Papa, ang krikos ti pa nagkitak. Anya? Anyat ko na ti doktor kan ka, anak ko. Kumusta ti check up mo? Oh, apay nagsangit ka. Ada ka ti problema. Awan, mama. Ay-ayak lang amin ti pagkik. Ngamati kay madanagan. Awan tinadagsa na sakit ko, mama. Aginan ka payla ang anak. Di ka payla trabaho. Uwan, mama. Dito yak pailangan naan. Awagan yun ni Michael. Kat ibagayo ti kadak ti balay. Sinarong ka ramon ni Ivy, ije balay na katugangam. Saan, papa? Di nakmat-teksa na mapanay, Kumusta mo ta? Amom ti kasasaad na. Taasawam doon dyan. Ipagamit la siguro ni mama no ada problema, papa. Isuat yung muna nga ag-text. Apay asyak ngay. Mangan kan, iha. Jack mabisin, mama. Jack mangan. Manon nga aldaw akasta ka. Mangan ka atap no pumigsa ka, anak ko. Mangayab kayo man iti kadwa ka mapan iti doktor. Mama. Apay ang mga yabak pailaan. Siyak ngaya ka duwam. Jack kayat. Basta mangayab kayo iti sabali amang kuyog kanya. Apay akasta ka. Makadlawa ko na. Namin adon adaras adinak kayat akakuyog. Nukas dyan agpa-doktor ka. Apay, ibain na kakakuyog, Ivy. Sana ka din napatagkan ka. Uray bakit akon? Kabalan kalata akuyugan iti sa dino man napapanam. Siyak ti rubba nga kaduam. Saan kat ano dila kumpurmi di na tao? Sana ka di apatpatgan? Patpatgan kayo, unay. Mama. Isungar aramitan ni Gastoy. Anya di kayat mo asawan? Magawan ng dakuma no nagilimadak ka na kayo. Ada na dagsa na sakit ko. At sana na maagasan pa. Anya? Ivy, nagutong kamatan. Imbag man, tanaka umay ka. Ivy, apay adi mo imbagbaga ti kasasaad mo. At dagayam na dagsa na sakit mo. Ang apay adi mo imbagbaga kanya. Di ka matngamin. Agdamdamag. Pakawanan na ko, Ivy. Kunaklan mo gagangay latay sakit mo marikrik na. Ang grabe matgaya man ti sasaaden. Uwen, saanan ang maagasan pa iti sakit ko? Di mo lang mo, nukas ano ti panagayat ko kan ka.
Ay-ayatan ka, unay. Ay-ayatan ka man. Michael, naam mo man ako matiriknak. Kailiw kong tinaimot nga rakop mo. Pakawanan na. Nagpaiturayak iti kinangato ti pride ko. Among ngay nayat kay tinapod no, Ivy. Kasta agmatan ka, Michael. Sikalaan tinayat ko. Sorry, mat. Kapoy di kinatangsit ko, hindi ka labas. Ivy, please. Magpaibag ka. Diyan kaya mapukaw ka itibiyag ko. Ikarigatak, Michael. Ita, tanagkapiyatan. Ikarigatak nagpapiksa. Para kan ka. Ay-ayatan ka, Ivy. Nakasagana ka mang sulit. Iti ano nagkuraga ka ka. Agyaman, di nagkaroon pang panawan, ha? Dito'y ka lang, abay ko. Uy, ikarig, Ivy. Ay-ayatan ka. Sorry iti amin. Anaramit ko. Sorry, Matt, Michael. I love you more. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao, insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami. Biyag, ti tao. Unay kamutan, iha. Amo makasapulan tayo day di agatad para iti operasyon ni Papam. Ngam apaya di mo inanadahan. Mama, jak namin napuutan ang nakaturog ak ijay lugan. Gapo siguro iti banog kan puyat ko amang bambantay kan ni Papay sa ospital. Jak napuutan ang naragrag ko di baga nang ikabilak iti kwarta. Jak namin naisiper ti dak kalabag ko. Mama niya taramidag. Sigurado sana magustuhan ni Manong Hener. Numamuan na daytoy. Lakit di Ay, sapay nagrigregatan ni Manong mo day di agatad ijay abroad. Tapno la daramatan ni Papam iti panagpaopera na. Anya taramidan tayo, Mama. Ikararag ta sapay kumata na dalos ti panagpuspuso tay tao anak kaalay ti day di akwarta. Kat isubli na kadata. Uwen, Mama. Sapay lang umangarot na makonsensya na sino man day jay. Awagak ni Manong Hiner. Kat ipakamog tinapasamak. Makaamuditan manya ti ibagana kanyak. Tinapatag kat maamuan na. Sikati makaamu, iha. Nuago nga anya ngay ngarod. Awan mabalin, anak ko. Agyamanak. Nakarwarak matlayan nga rin di pagpaludan. Kamaujanan na. Makaawid ak matlayan nga rin di lugar mi. Adon tinagbaliwan na iti alugar. Ima doon ti balay dito eh. Agore ka. Akin bag nga tayo ti dito at na di tinaglugan na ka, Jeep. At nga tayo nakargarag. Tinasayat. Inayadag ayasinag dito abay ko. Total, pag may saak mat na napasayro, kat awan makakita kanyak no bilang lang. Patay ta. Awan mat siguro ti mali ti kasto nga ramidag. Tsak mat tinakaw. Tanapidot ko mat itilugan. Anya nga tatilinaon na iti abag. Ay na, masong apo. Kamaudyanan na. Nakawit ka matlaang. Kunak numatay ako, adi ka man lang makita. Nabigsa kayo pa'y matlola.
Mabayag kayo pa matay. No, amokla ko mga ita, ti iruruar mo ijay pagbaludan. Sinukun ka ko mga apo. Sana na masapol, Lola. Mamandog kayo lang agbiyahe iti adayo. Malangarod, dahil nakagluto iti pangaldawan ta, apo. Pagsidaan ka man iti ba manaw ka? Uy, nagimason nga, Lola. O ala, tatulungan kayo magluto. Agpili sa klabiit. Nagado a kwarta tilinaon na jabag. Maso nga po. Ato'y nagitay ulos kan pungan mo. Nay, apay dayta masaong. Nagadumot a kwarta daytan. Nangalaam dita. Napidot ko, Lola. Anya, nang pidutam ngay. Ijaw nagtijip pa nagluganak. Tsak impagaro pa dakkalagatan ti karga na ti abang. Ay na, isublim dita, apo. Di mo tagikuan ti saan mo ako kwa. Amang ano na patag ti pakaramatan dita kwarta. Lola, sayang. Mabalinan na iti abang rogyan ng negosyo. Ay na, di ka ko mapasulisog, masong. Sapay karuruar mo lang iti pagbaludan. Di mo't nagkarika ngagbalbaliw kan. Wen, Lola. Sorry, no kas niya tinaybagak. Ala, isublik na ito eh. Gusto kayo. Nagbalbaliw akon kat jakon kayat yagbasol manan. At damat kat di nakitak awalit di tibag. Kat adda nakitak nga ID dito eh. Padasag akong takan. Hello? Asino da ito eh? Hello? Si kakatitag naga ni ti Ellen Albenya? Ha? Uwan, sir. Apay ka di? Asino da ka di? Adda ka di mapukpukaw abag mo? Ha? Uwan, sir. Adda karga na kwarta. Siyak ti nakapido ti tibag mo iti unag ti jeep. Kat nakitak iti item ti contact number mo. Iso nga nawagan ka. No kasta. Oh, Diyos ko, agyaman ak. Ibagayon no sa dino ti pangisabatak iti naragregyo a kwarta, ma'am. Sige, sir. Ibagak ti lugar a pagsarakan ta. Mama, aday mawag kanyak. Katsak mo nagpaiso ti bagbagana. Adda kanugan ko na tinaragrag ko abahag. Ay na, Diyos ko, agyaman kami. Makisinara kakiti day dya tao, mama. Alangarutan eh, masapul tayo na dya kwarta. Ala, takuyugan ka anak ko. O sige, mabitla ang narutag palasak. Ay na, agyaman kami barok. Kunami lano saanan ang maisubli kada kami day dya kwarta. Mang Masong, agyaman kami ha. Kas pagyaman mi, at ti parakan ka. Sapay ko mata makatulong kan kaday ta agatad. Saanan, ma'am. Pagkaragsakak ti makatulong kada kayo, nga awan nam namag akasukat na. Alakit din, barok. Awatamon, basit laban nagdata. Saanan na? Mas kasapulan nyo rayta. Tanakunayo kat nga ron nga na hospital ti asawa yo. Saan tak kumapakadanagan? Agyaman kami manan, Mang Masong. Day, nagsapa ka mo't anagriingan, apo. Parbangon pa'y lang, Walola, tama pa na kiti uma. Pagdalusak man iti pagmula aki tinatengkan prutas. Malangarod, ngamangan ka pa ya. Tamalinli na yun di inapawi. Mang prito aklabit ititlog kan tuyo. Saanan, Lola? Mga anak ton no agawid na. Mabisinan kan Saan, Lola? Agawid ak ano marik na akong tibisin ko. Kabaudyanan na ininutan di panagsubli ti pigsam lakay. Uwan nga, Rod. Naayat unay ti Diyos ka na tayo. Bakit? Kan naimbag ko na tanakonsensya tinakapidot itinaragrag jay anak ta kwarta. Isu nga adda pinagpaoperam.
Ay na, Masong. Nadamag mo ka din. Ano ka numot ti mapukpukaw ading wan dagiti ka aruba? Wan nga ron, Lola. Sapay planok kumamat ti mang tarakan ni Tinuang. Ngam saan pa lang ita, tani? Amangan ket di no mapukaw. Ay na, diyo ka di madlaw, kakaro ba? Nagrugay ti pa nagpukaw ti dingwan dito lugar tayaw, idi nakaruar da dya masong iji pagbaludan. Iso adakkel ti atap ko nga iso tinang takaw ka dagi tinapukaw a dingwan. Naglupong tita. Ayaw na kayo umutan. Nagalasan ti kastang ibagbagayaw. Apay, ada pamanak yaw, ajay apok ti agtatakaw. Ay na, di ka kumamasasaer, nanalinda tapod no mga meng. Sigud mat, ngawan mapukpukaw adingwan. Nga manipod na karwar iji pagbaludan di apom. Agpukaw mat amin na dingwanan. Di kay basta agpabasulatan, noawan pamanak yaw. Siya nagapaw ta nagapoy jay pagbaludan jay apaw. Katisun ti atapan yung agtatakaw. Day talag chis-chismis ti ambuyong aramidan. Uray kumano agpaisaw. Unay mat dagita karuban. Nagalas ti aramida. Ay na, Lola. Di yu ka di ikas kasuidan. Nanggagkumat na gitan. Ngam, tsak sasaw. Tawan mo't kinapudno ti pamabasol na kanya. Siya ti masaksakitan iti kasjay amang mangagkuwa po. Gapo ka day, tasigod nga darikod mo. Kasi kamutan ti pabasulan da, tunggaladag po kawading wan. Lola. Day nga ti mamay da. Supay mo ti makakadang agsasaw iti kontrakan ka. Awan pa'y serbi na kabagyan. Ala, saan ko man ngagsaksakit tinagamyo ka nakwada, Lola? Maawatak, tandakat nga ron madi anapalabas ko. Ngam, awan na sayata mapasamak no tutupak ina. Ad-ad na lang nga dumakas ti panagkita da kanyak no bilang laing. Diyak nga minan kabala na palabsan ti kastoy amang mangagkaw. Kontrakan ka, apaw. Auntie Maida, andaak, takayat kayo kumama kasarita. Ay na, Masong. Amo mat, anagado ti customer ko dito tersena. Di nakman disturbuan. Inranak at talaga nga daragiti kakadwa machismosa, auntie. Na, apay nga yakas ta ti panagsasaom kada kami. Auntie, di kay kumamat agpabasol latan no awan pamanagnakyo. Diyak kuman aramidan na ito eh. Ngamjak namin magustuhan apat ininolak at may ramraman nga agparparikot. No awan kinapudno na di aguli magkalatan. Uray aguli makak. Gamda kayo matisaan nga agtaltal na ante. Pangaasiyo kuma. Isardang yun timang dadadaali ti padayo a tao. No da pa manaknakyo, iparang yo. Ngam no awan, aguli magkayo. Narabian ka mo't masunga po. Inaradok namin tay pagmulaak, Lola. Inton bigat, nakasaganan ang mamulaan. Inayabak ni Tata Berting akadwag inton bigat. Ala, aginanak ang arudan tamang rabita na po. Kunakmet nga umuna kayo namangan. Ay na, sa anak pa'y mo't amabisin itay. Nga may tatadakan. Balik na kung tibisin ko. Nga lang ron, mangantayon, Lola. Anya, papaayaban dak iti barangay hall, Lola? Wala po. Kasano, katipatangkan na kita karuba. Asika timang taktakaw ka na giti dingwanda. Ada ka nung amin nakakita idirabikan ka ijay bangkag. Anya, kat nag-overtime ak mata nagarado idirabi Lola. Sumat nga ruti imbagak. Nga may papilit lata na giti karuba ti kayat da. Unay damatan.
Nagdakas launa yun ti pagkitkitaan da kada tao. Kasano na ito yun, Apo? Ala, Lola, di kayag da nagtasak ti makaam mo. No kayat da, kat agsasango kami amin iji barangay hall, tapno malawlawagan ti amin. Umayak mo, Apo. Saan, Lola? Taamangan no may stress kayo na ijay. Kabaalak na ito eh. Kumusta ti pa nagsasarita yung ijay barangay hall, Apo? Awan bang managnak da, Lola? Isa di dak mabali na tudun latan ngagtatakaw. Isuda pa ikit di ati inungtan ni Kapitan. Taanda na tiliwan tayo may sa akagawad na nga agbasak-basak itaglawlaw iti rabi. Nalabit, isuda gijayan tayo agtatakaw iti dinguan. Unay mat nga mina na pa nagpampanunot yada ka na kita tataw. Ay na, pasensya kan, Masong Barok Nagbindot kami iti atap kan ka. Natiliw matlaang ang tagtaktakaw iti dingwan may. Anti Mayda. Sumardang kayo mga taitan, Mayda. Kasimot to'y Apo. Ngawan mo't dakas nga aramidan na. Wan Nana Linda. Kat pasensya manan. Nay, asino ti akinlugan iti nagsardang di tabatog, Lola? Wan nga raon. Awan mo't namnama ka siya nga ilita ita, Apo. Amangan mo bisita ti Karuba. Nay, dito'y mo't balay ti pagturungan dagiti bimbaba iti lugan, Apo. Ha? Wan nga agpaiso. Ala, urayon tayo na niya ti gagarada, Lola. Naimbagabigat mo, Mang Masong. Ha? Ma'am, da kayo mat gayam na ita. Umunag kayo pa Agyaman kami. Ala, agtugaw kayo, ma'am. Pasensya kayo na, tani. Nanumulang ti pagtaangan mi. Awan ang yaman na, Mang Masong. Aywan, kadwak ni Manong ko ahiner. Nabayagan akayat na kaamam-am mo. Ngam italang amin anak kaawid diti Pilipinas. Kan naadaan iti gundaway. Ha? Kaya't ko tiyagyaman kan kay ti personal. Ngamin, dakkalabanag ti naramid mo para ti pamilya mi. Kaya't mi kumatiyag subad kan kay tata nakabangon man ang ti pamilya mi. Kaya't naimbaganan ti amami, gapoy ti dadya kwarta. Ha? Ibagam lang, noan niya ti masapol mo, kapsat. Allah, kamabain, sir. Di ka ko magbabain. Kaya't ko ti makasubad kan ka. Kaya't di na ko man pagkidkidan. Sa anak nagkidkid daw iti bayad ti naramid ko, sir. Tulong ko na dyan ka na kayo. Tinulungan na kami. Iswa tulungan na kami, kapsat. Nalawa mo't gayam ti farm yo, sir. Sakto lang, Masong. Manipod nagimbag ti amami. Inot nakapundar kami iti sanikwami. Ken agduduma ang negosyo. Kasta ka ni, sir? Sika pa lang tagbali na caretaker diti farm? No? Okay lang gan ka? Wala, sir. Nasimak nga garden. Iso ano kayat yo? Dalusak pa'y taglawlaw, ta mayat ang mamulaan iti agduduma anateng. Ala, sikat di makam mo. Mangalak iti kadwam amang dalos, tapno di ka marigatan, kat sikamatan di makam mo amang mula. Saan kayo ka din agtalinag dito sir? Ado pa'y tinaskan nga siya kasuway ka di syudad. Kabalam ka ni iti agdrive? Wala, sir. Adamat lisensya. Ala, ikuyog kanto iti syudad, tapno makapasyar ka maritya. Ay na, nagsingpot kay launay kanyak, sir. No pa'y didak pa'y unay anam-am mo. Diyak kayat nga ilimad ti kinatawag ka na kayo. Tatak kalunay ti panagtalak yung kanyak. Kinapuno na, may saak nga ex-convict, sir. Amokon ti may papanit ti dayta, Masong. Tasakbay ang nagkita ta.
nagdamdamaga kiti may papanay ti kinataom. Ket naibagada nagbalbaliw kan. Wan sir, talaga nagbalbaliw akon. Tadya kon kaya tasubyan ti sigod nga aramid ko. Nanguro na ita, ta bakitin ni Lolak. Ket awanan sa bali anam naman na amang tulong kenkwana no sana siya. Ngam sakit, at dalata na itay saan na mamati ang nagbalbaliw akon. Noon niya ti panagkita da kanya kiti kalabas, isulat na aging ga ita. Nagdakasaklat na iti imatang da. Ala, di mo ko maikaskaso ti sabali at tao. Agsalukag kakit di, tapno mapasayat mo ti biyagyo ka ni Lolam. Di mo ikaskaso na kita klase ti tattao. Nay, at damat man nun nay deliver agraba kas kada semento di tabatog ti balayo ang tilinda. Apayan, diyo ko naan apapintasan nyo man ng ti balayaw. Kano kalkalpaslaan na renovate. Ay na, diya ka mo niya ti plano ni Masong, Mayda. Ado siguro ti urnong ni Masungan anya. Madlaw ngamin anasingpet jebus na. Takanayon da nga itulod ditaw eh. Wan, agpaisot ako na, Mayda. Talaga nasingpet dagiti bus na. Ay, naimbagpay kat ni Masong. Napintasan ti biyag na. Nga uray kas dya iti naglablabasan na. Wan dakil ti ka si ti Diyos. Kanayon ko ngamin nga ikarkararagan jay apo. Amom, nanayap apal ko man ni Masong kadagiti anak ko. Ay wan, kumusta ang dagiti anak mo? Nakalpas na siguro niti panagadalda. Ay, wan nakagraduardan. Nagpadaan dalaki di mutan ti sana nakapasay ti board exam. Anya, ay katulitan damanan na. Ay na, inaramid da, nanangam awan matlatta. Sa bagay, adumat dita ti mabalinasar kanda trabaho. Nulakit dita sanda na pili ti trabaho. Ay, masurunak nga road. Tadi damot kaya tagsapul iti trabaho da. Da ito'y malata tersenan tinamnaman da pangalan iti naldaw apagbiag may. Di damot amo ti tumulong. Anya, apay ngay, sayang tinadalda. Wen nga road nana, apaandak met no pilitek idang agsapul iti trabaho da. Ay, nagtatangsit da. Di da kaya ti madikdiktaran. Ang kasaritak tuman ni Masong, tanuan daam mo na apang isarkan kadagiti anak ko. Isaragnan. Ora niya trabaho di tana. Ay na, nagpintasan ti balayo, Masong. Talaga pimintasan ti biyag mo Kasi na, ante. Orekas niya tinaglablabasan ti biyag ko. Nailintig ko na iti bindot ko. Kat si Maya ti biyag ko. Baban ti tulong ti Diyos na marswa. Wen nga rod. Ay na, Masong, sorry manen Ay na, mababainak kan kabarok. Awaran kanyak na dyan ti. Lipatan yung nagyay. Ay wen, amangan numabalin mo nga i-rekomenda dagiti anak ko iti bus mo. Naimbag no kayat da, ante. Kayat da, barok. Basta sikat imang ibaga kadakwada. Amok ngamin akabainda ka. Tano siyak ti mangibaga ay sigurado nga paandak manon. Ha? Sige ante. Padasek to akasarita ti bus ko. Sige, kasapulak ti daddo mapaya trabador para jay farm Masong. Ayabam to kasaritak dagitang aplikante. Agyamanak, sir. At damat sadsadot dagityan sarek mo ngagtrabaho kanyak Masong. Napukawan akpa iti kwarta. Ket nakitak iti CCTV. Isuda tinang takaw iti mapukpukaw a kwartak. Anya? Allah, pasensya kayon, sir. Inarum ko kumayda ngam saanan. Ikataklangan nida ta jak kayat tikas niya klase ti trabahador.
Agtatakaw na lang arunan sa dapay. Pasensya kayo, sir. Jak amo kas tagayam ti galadda. Professional da ngagpaiso. Ngem adda sa bali agaladda. Sa bali ti ugali da. Kanayon da pa'y nga agapang agkapsat. Madlaw nga awan sursuro da. Pasig nagkakadakas sa sarita ti rumrumwar iting iwat da. Sir, iso nga inawat ko ida tayong pagpagapukan ka masong. Ang gaputakas jayamat ti ugali da. Pasensya. Ngam ikatak idan. Siyak ti rumbang agkidaw iti pasensya, sir. Ngamin, siyak ti nang isirek ka na kwada. Ala. Bayam na itan. Sana bali, ta inikat ko idan. Ay, word. Agsubliak manan ni abroad kat ikuyog ko ti kapsat ko. Kat ne, nakapsot mo tan nang ititadakal ko. Iso sikapan lang ti pangitalkak ka na kwada, wan? Wan, sir. Awan problema. Kasta matan nang iti farm. Sikam ti makamu ka na kitjay. Dakal ti panagtalakmikan ka. Iso sika ti pangitalkan mi ka na kitjay. Amumatan ti aramidam, saan? Wan, sir. Kat ikarik, jak to pulos dadaulan ti panagtalak yung kanyak. Ay na, siyak pa yun ti mababain ka masong barok. Gapo iti inaramid dagiti anak ko. Sayang, ante. Tapos saan da nakapagbayag iti trabaho na? Wen nga rod Ay, mangibabain dagiti ang anak ko. Numot nga minada kurektarag amadi nga aramid da. Apa endak mo. Sungba-sungbatan dak. Ay, wen pangaasim ka di ata di mo sarsaritaan ka dagiti karo. Bati inaramid dagiti anak ko. Tanay nakababain launa yun. Nakaadalda pa'y mga roda makuna. Ngamkas jay mo tinaramid da. Kababain. Wananti, di kay madanagan. Tas saan ko nga ugali ti mang sarsarita iti kamali ti para katao. Tawan na pinta sa maganap ko dita. Alanti, ikararagan tayo lahat na nagiti anak yo. Tapno malawlawagan ti panunot da. Kat baliwan dan ti madi nga aramid da. Biyag ti tao. Naimbag nga orasyon kagayam. Itagon daway sa balimanan nga istorya, ting kami ipatangatang dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama, nga isagot mi kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Nasaysaya at lang awan mabangunan ti anak ko nga amanan. No kas tumatlakan ka amanan nga lilaw. Eva, please. Anak kumot ni baby. Adamit karbangakin kwa na. Ladingitak, Fred. Ngamdi ka pa'y lamaawat ita. Isa pang asim. Pumanaw ka kuman. Nay, apay mo't nga yakas jay tim. Magbagam iti ama ti anak mau anak ka. Nasakit lang amin tinakam ko. Aging gaita. Nasakit tinakam ko, nana. Eva, anak ko. Kasapulam ni Fred. Kasapulam titulong na para itiimpas nga imaw. Jak pagtatak ko ng taanyaman nga ijaya na atulong nanang. Kabailak nga isakat ti panagbiag mi nga gina. Nga uray awan day dya alalaki. Eva. Nasaysaya at lang imulak iti panunot ti anak kon anatay. Ngam ti ibagak asibibiyag ti ama na. Ngam saan mi matla mabukudan. Tadakat nga rod pamilya na. Adda pamilya na akainagaw mi kankwana, nana. Apay ngay nga ipaidam mo iti apokok ti amana. Madi ati kasta. Nagasat ka lata. Tauray no kasjay ti naramid ni Fred ken ka. Madlaw nga interesado pa'y laeng iti anak na ken ka. Basta, nasakit pa'y laeng tinakam kong aking gaita.
Jak pala nakasagana amang yamam mo kan kwa na iti anak mi, Nanang. Naggapuang, Fred. Naggapuak iti balay da Eva. Napanak nang tad iti allowance sa anak ko kenkwana. Ala, samrekan. Amangan no adamanan sa bali nga aramiden yo iti dayjay nga Eva. Amangan no maadyan tumanen ti anak yo. Ha? Anya kalaki din aya. Di ka man ngamin agpampanunot iti saan anasayaat. Awan ti madingar aramida. Nalpasin ti amin kada kami ken ni Eva. Nagbaliw akon, bakit? Nagbabawya akon ti inaramid ko. Jakton ulitin dayjay. Rumbang laadi mon ulitin. Tano agaramid kapay itidyak magustuan. Ha? Nasaysaya at laang mawatak-watakan ti pamilya tayo. Ne, saan Di ka ko magsasaw iti kasta, bakit? Patpatgan kayo kan ni John niya. Jak kayat amarak-rak ti pamilya tayo, Helen. No kasta nga rod, agbalbaliw kan amay mimpinsan, Fred. John niya anak, napagsaritaan min iti inam daytoy. Kit napagnumuan mi, amasapol amam ti maipapan iti daytoy abanag, anak ko. Ha? Anya dayta, Daddy? Ay, adda kabsat mo iti sabali a babae, anak ko. Adan panunot mo. Kat patsik amaawatam ti kaya't asawan ti na ibagak. Kat kayat ko ti agkid daw iti pamakawan ken ka. Saan lang iti inam ti pagkidawak iti pamakawan. Isu apakawan ng dak ko ma. Daddy. Nagbabawya akong dayti nga inaramit ko. Isu apakawan ng dak ko ma. Helen, ipakadak ko mati ipapan ko iti balay da Eva. Ha? Mapanak ita-itian ti anak ko. Tainak ikan ti allowance na. Kastalatan ti aramidam. Tunggal agsweldo ka, jay anak mo iti ruwar ti priority. Helen, da kayo ken ni John niya ti priority. Maawatam ko mamay, no ikak iti suporta ti anak ko. Ibagam man ti agpaiso, Fred. At da ka di pa'y panagayat mo iti ina ti anak mo? Awan Apolos, Helen. Sikalaan ti linaon ti puso. No kasta nga rod, sarda nga mo ti mapampan iti balay ti kabit mo. Masaksak tanak iti kasta nga aramidam. Nidindin nga anak ko ti makagapo. No apay mapanak ijay. Makamo ka! Umay ko ikan iti allowance ti anak ta, Eva. Sige. Yawat mo dito ayan tiri daw. Di kan sumrak. Taamangan numakita na kati anak ko. Eva, manon atawin ti napalabas akas tuitar aramida. Kanayon mo nga ilamang ti anak ta kanyak. Kaano ka di nga yamamom kanyak ni Dindin? Saan pa'y nga itati umno ka nito, friend? Ala, yawat mo ti kwarta ta pumanaw kan. Pang-aasim. Sige. Adtoy, Eva. Hagyamanak. Ala, pumanaw kan. Dakulan ti apo ko, Eva. Wan nga rod, Nanang. Nagbiita naglabas ti aldaw. Ang maging gaita, di mo pa inyam amukan kuana ni Fred nga mana. Puno nga umumay dito'y balay, amang mangted iti allowance ti apo ko. Ang di mo mo't mayasidag ti anak mo kan kuana. Saan siguro nakasapulan day tanana? Anak ko, dumakdakalan ti anak mo. Intun addan na kam na, sigurado. Sa pulan ng tao, ti kinasiasino ti amana. Naglaka ti solusyon day tananang. Di ibagak to anatayan. Anya mo ti kasta nga ibagbagam anak ko. Ay matitikas taan. Kita man ti inaramid ko ken ka. Jak impaidam ti amam ken ka. Naam-amaom ti amam. Nga oray saan kayaw ang nakapagdan na itinapaot. Ta, adda ka nga rudmot sa balay a pamilya na. Nanang,
Eva, anak ko, punasa munday ta aguram ka ni Fred. Di ka agimula iti sakit tinakam. Tasikan tumot laeng ti marigatan. Naimbag nga oras mo, Pilar. Oh, ay, nakalagip ka mait dulpaw. Pasensya ka, no itaaklamanan nga umay. Di ka madanakan. Tanairwa makang. Iya makinisig-sigaan ti umay mo, dulpaw. No umay ka, salamat. Ngam no saan, ayos lata kanyak. Total, narwam kami iti anak ko. Malala, sumrikan, dulpaw. Agyaman na, Pilar. Kumusta mo't tandag iti agina? Ay, kamayat lakamit Kaasin Apo Diyos, nasalun at dalata nga agpadbada. Kahit sarsarong karan mo't lakad niya amat ti apo ko ta? Kaumay, saan nga agsarday amang mangtad iti tulong na kadagiti agina? Rumbang laang putot na nga raw, di suportaran na. Itad na amay na masapol ti anak ta. Fred, ala amon ti putot mo itirwan. Ta dito'y balayan ti pagnaidan na. Ha? Tapno awanan ti rason ti ipapan mo ijay. Amo ka? Pagpampambar mo ti anak mo. Ngam, kinapudno na. Jay kabit mo ti sarsarong karami jay. Sana pudno dayta, Helen. Amon, Fred. Masaksakitanak iti ar-aramidam. Ti kanayon nga isasarungkar mo iti balay ti kabit mo idi. Helen, amo ti Diyos. Awan madingar aramida. Dandanin to pa'y di na kon kahit akasarita ni Eva. Pudno amap mapanak iti balay da. Ngam apagbiitak la ijay. Sa anak ang makapagbayag ijay. Tapapapanawon na kadagos ni Eva. Ay basta, aramidam timbagak. No kayat nati makaadal, agnaid ditoy. Ngam, no di na kayat. Sorry. Ngam talaga adikan palubusan na makisinara kiti anak mo. Anya? Jack umanugot, Fred. Apay ko mga itid ko ti anak ko kan ka. Eva, Jack kahit may sardang ti panangtid ko iti suporta iti anak ko. Imbagak matkin kan ti kondisyon ti asawak. Saan ka pilpilitan namang tadi ti suporta ti anak ko, Fred? Kabaala ka suportaran ti anak ko nga uray awan ka. Eva, kayat ko lang maipaayang iti napinta sa masakbayan ti anak ta. Uray agsublin tumod la iti sidong mo. Apaman ang makalpas iti panagadal na. Di mo tagibasitan ti kabaalak, Fred. Uray awan ka, mapagadal ko ni Dindin. Ulitak, Jack pagtatak ko nan tanyaman na may tulong mo kan kwa na. Iso adinak but-but ngan. Nanang, apaya ka na yun nga umay dito'y balay ni Tata Fred. Asino ka din ni Tata Fred iti biyagyo. Ang kwa. Nakautang kanyak day dya tao. Di na ngamin maigulpi abayadan ti utang na. Iso nga installment ti pampamayan na. Ay, isumatla ka na yun ko makita nga da itid na kwarta kada kayo, nanang. Wana, tay darom ko no saan nga agbayad. Ha? Kan di mo asasit kan da dya tao No umay dito'y balay. Tamang ano niya taramidan na kan ka. Ha? Apay, nanang, dakas ka di da dya tao? Ako, saan ba't kiting, basta, awan ngamin pa nagtalak ko, iti na dya tao. Tilmo naman ti pride mo, anak ko. Di ka nagpatangkan. Taagdadatamait nga awan mabalinta. Makilablaba na kalaang, anak ko. Awan permanente at trabaho. Kasanun tulaang ni Dinday. Agsakripisyo tapay laang, anak ko. Haganos ta, nga uray mayadayo ni Dinding kadata. Ta para mutlaang iti pagsayaatan na dayta. Aga brodak, nanang. Tapno maisakad ko ti panagbiag ta anak ko. Aniya,
Ikagumahak ti maka-abroad. Kahit anyat aramatom ngay akwarta, anak ka. Ni tatang, agpatulong akan kwa na. Masapol ang maka-abroadak. Sakbay ang agiskwela ni Dindin. Isungasit kak ni tatang. Barang adda maitulong na kanyak. Sige, anak ko. Tulungan ka. Ikan ka iti kwarta nga aramatem nga agabraw. Pasensya kayon tatang ha. Awan anyaman na. Pagrebengak timang tulongken ka. Tanak kakit nga raod. Adda urnong ko. Daig ikandak dagiti kakabsat mo iti kwarta. Nga ure at dan kabukbukudan da pamilya. Dayjay taon ti aramatem nga agabraw. No talaga adisidido ka amang guide iti balasiw ta. Kaano nga umay tikabsat ko, Daddy? Di yumatlayawid dito yan. Kaya't kun makita kan mamaam mo. Ay, saan apalubusan ti inana, anak ko? Ha? Ngam di ka madanagan. Patsik ang makapanunot tumot lang ni Eva. Barang umanugot tumot lang isang petkon dito balay ti kabsat mo. Anak, kumusta mo't nga iti panag-apply mo para abroad? Madaman di pa nang ipagnakiti papeles ko, nanang. Patsya ka maka-abroad kadagos, tadan kwartang aramatek. Ay, talaga disidido kan nga abroad, anak ko. Nanang. Iso ada kayo pa ilati makaamu iti anak ko, Uray tadakkelan. Mabalin ko na panawan. Anak, kahit sapay lako mga road, tanapintas to ti agbalinagasat mo iti balasing tao, anak ko. Ay, wan nga rod, nanang. Para iti anak ko tiya adayok. Kaya't ko nga isaganaan iti napinta sa masakbayan. Kaya't ko nga ipakita ka ni Fred. Akabalak nga isakad ti panagbiag tayo iti anak ko. Nga uray saan amang tad iti tulong, wenno suporta. Umahayak man, anak ko. Nasayatan da kayo, tatang. Apay, Pakawanan da ko, ma. Diyak nagayatan da ito, Ngam na peke ag. Fake recruiter tinang recruit kanyak. Na peke ag, tatang. Anya? Kahit kasano nga ruday tan? Awanan. Intarayan na kami ti recruiter. Ado kami analuko. Eva. Intaray nanti kwarta. Iso pa ka mo nanda ko, ma. Tsak nagayatan na dyan na pasamak. Una yan. Kahit anya nga rod ngay. Uray ongtan ka. Wenno sidiren ka. Nalpasen na napiki ka. Kahit kasano nga rodahin anak ka. Anya ti planom itan. Unay mo't laki din aya. Tigasgasat niya anak ta. Hapay ngay. Agmamalas mo't tayo. Ay. Saan? Di mo sawon ti kasta dulpag. Saan nga agmamalas day anak ta? Anyakan sa. Lalabay. Saan pa ya panawain tapno umadayo ni Eva? So pag-aasim ka diya. Tadi mo kumamo sasawon ti kasta ka ni Eva. Saan nga agmamalas ni Eva? Nawatam. Ay, pasensyakan di timbagak. Ngam kaasim ay. Kasano nga tan ngay? Pagtrabahuan namanan ngay. Dindin, anak. Agsardan ka pa ilang agiskwela. Tagor nung tapay, Wan. Saan ka nakabaulan apagadalan iti kolehiyo? Agpatingga ka pa ilang iti high school. Tano makaurnungak to. Ituloy mo to ti agiskwela. Sige nanang. Nuday tati ko na ayo. Agsardengak pa ilang arot.
No kayat mo ang makaadal ta anak mo, Eva. Tilmulam ti pride mo. Ha? Denggan na kumangay anak ko. Daytoyen ti tiyempo aya asidag mo ka ni Fred. Taisulaang ti amok ang makatulong kan ka. Ha? Sino, Fred, Lola? Nanang, anyakay ka di. Ibagamon ti agpaiso ka ni Dindin. Tatanakam na, anak ko. Kasapulam ni Fred ita. Iso nga ibagamon ti agpaiso. Pangaasim ko ma, Eva, anak ko. Bueno, gagayam. Di uliwayan na denggan, tituloy ti pakasaritaan, ana paulwan, tinay paidam, apam matay. Dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Agiyaman kami. Biyag, ti tao. Ket ita, isagot mi kada kayo ti part 2 ti pakasaritaan, ana paulwan. Tinay paigam, apam matay. Dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Anak ko, tilmo naman ti pride mo. Kat umasinagkan ka ni Fred. Ni Fred ti makatulong iti ako ko. Ha? Sino, Fred, Lola? Nanang, anyakay ka di. Biyag, Anak ko, ti tao. adamnakan ti anak mo. Ibagamon ti agpaisukan ko, ana. Karbengan ni Dindin ang makita ken maam-amaw ti amana. Ha? Anya ti pagpagayo, Lola? Alan, Eva, ibagamon ti agpaiso iti anak mo. Kwa, anak ko. Jay, kwa. Anya ti kaya tasawan ni Lola, Nanang? Si bibiyag kadipay ti amak. Saan apod no, anatay? Anak ko. Agsaukan Eva. Kaya't mo ka day, tasya kung ti mangibaga iti agpaiso ko ni Dindin. Sige, Nanang. Mala, panawan kayo pa'y. Ikan kayo iti gundaway yung agsarita. Apay ngayon limod yu ti amin kanyak, Nanang. Tsaklay pagawag. Nigayam Tata Fred ti ama. Pakawanan na ko, maanak ko. Sabay ko nga tamaawatan nak. No apay anaaramid ko ti kastyay. No apay anagulbudak kan iti nauntay apanawan. Imbagak matan ti rason, anak ko. Di ka madanagan. Saan kayo akagura, Nanang? Kaya't ko na kumama kasarita ti amak. Mabalin ka di, Nanang. Palupusam ti anak mo ang makisinarak iti amana. Uwan, Nanang. Takas iti nakunayo. Karbengan ni Dindin ti makakita. Kan makaamamo kan ni Fred nga amana. Agragot launay ti apo ko yung makaamamo iti amana, Nanang. Kauwan Kitagyaman na, taim mandugot ka iti kayat ko ang mapasama ka na ko. Kumusta nga tawid ni Fred? Nabayagan asaan ngayong imay dito'y balan. Diyak mo, Nanang. Sana ka interesado kan kwa na. Awanan damag ko may papankan kwa na. Nanang, di ka kadipay maturo. Sige, maturog kalatan anak ko. Diyak pa'y ngamin makaturog.
madlawan naliday kayo nang. Pampanunutak lang amin ti kasasaad ta, anak ko. Kat ulitak tagkid daw iti dispensar kan ka. Ngamin, bagikla ang ti pinanunot ko iti kalabas. Nagpaiturayak iti nakaro asakit tinakab ko iti amam. Nanay. Jak pinanunot ti pagragsakap, anak ko. Amo kakailimon ti bara ti arakop kan pamatag ti amam. Isu nga ita. Itad kun ti pamalubos ko kada kayo iti amam. Nawaya kayo nga agpinatag iti tunggal maysa. Ipagpagapok iti nalaos apan ang ipatag ko kan ka, anak ko. Agyaman na, nanang. Apay ajak na danon dagiti agina. Pilar. Napanda, ijay balay da Fred. Ha? Apay napanda ijay? Impod nun ni Eva ti amin iti anak na. Imbaga na dagpay sa ukan ni Dinday. Maipapan kan ni Fred. Anya, ay kit nasaya at ano kasta. Kunaklanwag na nayon nga ilimod ni Eva ti maipapan iti ama ti anak na. Nakapanunot mo't laeng. Iswaday jay. Kinuyog nanjay anak na anapan iti lugar da Fred. Nakaturog ka din ni Daddy, Mami? Wen, nakaturog day jayan anak ko. Ni, adda tao, Mami. O sige anak, pakilukat man ti Rita. Wen, Mami, mabitlaang. Naimbag nga oras mo, balasang ko. Dito'y ka diti balay da, Fred, Amis. Ha? Wen, Nana, apay ka di? Anyat masapul yung ka ni Daddy? No kasta, anak na ka ni Fred, balasang ko? Wen, Nana. Adala ko man napatag nga ibagami iti amam. Ada ka di? Sige, Nana. Sumrag kayo. Umay kayo. Anyat masapul yun. Saan kami nga imay, tapno mangriribok. Kayat ko lang nga ipakita kini Fred ti anak ko. Takayat ti anak ko amaam-am mo ti amana. Sumrag kayo. Agyaman na, kabsat. Naimbag nga oras yun, Nana. Agmanuak. Ha? Ala, sumrag talatan anak ko. Makaamuditan. At datamot la dito yan. Isa sumragtan. At dasa nga ilim, Fred. Asino? Helen. Fred. Apay akas tamat ng tilangham. Eva. Wen, siyak nga rod. Kadwak ti anak ta. Tatang, kumusta kayo? Anak ko. Agyaman na. Taimay kayo. Tatang, kaya't kayo amaarakop. Anak ko. Napayag mutan na kaya't kaamara ko. Ipatpatag kaunay. Kailiw kaunay yan. Eva, kitaan niyo ti oras. Tama nga noawan pagluganan yung agawin. Sorry. Nudya ko nagpakpakitakin ka iti kalabas. Ipatbatag ka mattatang. Nagimnas gaya mariknaan ti para ti arakop ti maysa nga ama. Nakaragragsakak. Komplikasyon ti sakit ni Fred, Eva. Nakakaasim at gaya man ti sasaadan na ita. Wen, kat iso ti paggasgastusan ni ita. No adala ko mamabalin ko. Tumulong akmat para iti pan nakapaagas na. Awanan kami mat ngamin. Saan miya kasapulan ti tulong yun? Nanang, kaya't na kayo kanwa makasarita ni tatang. Ha? Tapay pa laing. Ha? Sana na masapol. At
amin. Agawid kayo kit din. Taamangan no awanan ti pagluganan nyo. Sige. Intang harod agpakadan iti amam anak ko. Uy, nanang. Bayama ti anak mo laang ti agpakada iti asawak, Eva. Di kan sumrek iti silid. Apay ang pinag-aawid mo, Idan. Helen, pinaturog mo ko maidan dito'y balay. Iti anyaga po. Respeti ko mamot Fred. Saan aga po tamasaksakit kan? Katilatan kayat mo ti mapatpatulo. Helen. Maipalagip man ng tinapalabas. Idi nakitak ti anak yu kan ni Eva. Maipalagip kanyak ti panang gulguliblo kanyak. Napalabas inday jay. Saan na maulit kapulos? Wan, napalabasan. Ngam nagtali na ti sugat dito'y kaunggak. No amom la kuma, Fred. Pakawanan na kuma. Helen. Sana ka maumang agkid-kid daw iti pamakawan kun ka. Napakawan ka idin. Ngam idinakitak ti anak yo. Kasla rumusing manan ti gura iti barukong ko. Nasakit manan tinakam ko. Husto na ita na panagsangsangit mo, anak ka. Rabi maturog ka kitday. Makonsensya akla kami, nanang. Nujak ko maimpaidam idit anak ko iti amana. Nakadanana ko maiti na paot. Maasya na kadagiti agama, nanang. Dindin, anak. Pasensya ka pailaan, Juan. Di kan kabailan na pagadalan, anak ko. Awanan ti bail ko. Saan na day ti panunutan nyo, tatang? Tikit di pa nagpapigsayo ti panunutan nyo. Naragsak ka kadimot lang. Unay, tatang. Siyak siguro ti karagsakan nga, anak. Itagon daway. Batbatkan kayo unay, tatang. Ni Junya. Hello? Hello, Dindin. Umay mo sa rungkaran ni Daddy. Kailiw na ka manan ang makita. Ha? Mga nuagungat ni Mami. Siyak di makaamugan ni Mami. Basta umay ka ha. Sabdan ka iti sentro. Kabaalam ka di tagbiyahe asiksi ka? Sige. Okay nga, Rod. Agpakada ka kaninanang mo, ha? Taumay ka dito'y. Palubusan ka amang sarungkar iti amam, Dindin. Basta di ka mang namnama iti anyaman ang mapanawan na asanikwana. Tada kami iti anak ko ti agnumar kadagijay. Ha? Saan aday tati gagarak dito'y nana? No dikat ni tatang. Di ka naging didi. Amukmetkit di. Ati mapanawan na asan ni kwa ti al-almanan nyo nga agina. Ngam, awan mabingay mo. Tabas sitan tinabati asan ni kwami. Tainlakla ko mi. Tapno adala ang pagpaagas na. Nana. Ita, tamabiita na matay ti amam. Saka kundi sarong karken kwa na. Akundi asikaso. Amo yung amina na dandan ni pumusay. Iso akundi asikaso kayo. Tapno makabingay kayo ititawid. Ngam, pasensya kan kunakmanan. Taawan mabingay mo. May mayatan no ibagakitan. Tapno saan ka amang namnama. Tinagpulo simpati impatek na kunay. Lut kunti saka ma, tatang? Agyaman anak ko. Nagmayat ti kantam. Isu na lang.
Ta saan na para kanyak da itakan ta? Ha? Ngamin, sipod ubing ka. Awanak iti dendam. Saan ka nga inaiwanan, anak ko? Saan nyo na panunutan dayta? Tinapatag, agkadwa tayo itan. Kaya't yu ti bumangon? Kayat ko jakmet kabailan. Sige, tulungan kayo bumangon. Sige man nga rod, anak ko. Mga numarigatan ka. Nadagsenak. Saan? Nalagaan kayo. Kasaan kayo matanalukmag? Sige man nga rod, tulungan nakman na bumangon, anak ko. Sige, kumpet kayo kanya ka. Ano niya aramidem? Dindin? Apaya makibibya nga mabangbangunan ti asawa? Agpatpatulong ang bumangon. Helen, kayat ko ti agtugaw. Hoy, Dindin. Di ka kundilaing dito'y balay, ha? Inton kimaro ti sakit ti asawa. At damaitad mo ak kwarta a pagpaagas na, ha? Helen, di ka nagungit. Siyak mo tinagibaga abangunan na. Di ka kuti-akuti. Tama nga no kumaro ti sakit mo. Helen. Ela, pumanaw kan dito'y balay sika Dindin, ha? Ket di kan agsub-subli iti uray ka anuman. Nawatam! Bueno, gagayam, di uliwayan na denggan ti paggibusan, ti pakasalitaan, pauluan, ti naipaidang, apam matag. Dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami. Biyag, ti tao. Naimbag nga orasyo papagayang. Itagundaway isagot mi kada kayo ti pagkibusan, ti pakasaritaan, pauluan. Ti naipaidang, apam matay. Dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Hoy, Dindin. Di ka kundilaing dito'y balay, ha? Inton kimaro ti sakit ti asawa. At damaitad mo ak kwarta a pagpaagas na, ha? Helen, di ka nagungit. Siyak mo tinagibaga abangunan na. Di ka kuti-akuti. Tama nga no kumaro ti sakit mo. Helen. Biyag. Pumanaw kan dito'y balay sika Dindin, ha? Ket di kan agsub-subli iti uray ka anuman. Nawatam! Di mo kumamot pagsawan iti kasta ni Dindin. Helen. Pag-asim. Di mo ipaidam ti kundaway mi. Tamariknak. Asaan akong nga agbaot dito'y lubong. Ala, di ka pa'y lamapmapan ijay, Dindin. Tamangan maagwala di asawa ti amam. Katanya pa'y taramidin na. Ngam, kaya't kung asikaswan ni tatang nanang. Wan, asikaswan to numaminsan. Saan pa'y lang ita? Takaguran niya taninanam a Helen. Saan kumakayat ni tatang nga kumanawak? Ngam, kasta unay nga minapunto ti asawa na. Ala, respetuan talatan ti desisyon na anak ko. Narigat nutob nga rin dati kayat na. Takababain mo't. Sabit tala ang iti pamilyada, anak ko. Nanak. Iso apalamiisan tapay ti ulo na, Wan. Wan, nanak.
Kan paidaman ni Daddy. Nakapsutan. Iso nga itad yung kumaamin na kidawanan. Itad tayo kumatipagragsakan na iti maudin na gundaway. Hay! Saan man mo ta kasta ti ibagbagam dyan niya? Kasla ibagbagam amatayan iti mabiit ti amama. Di matimbaga ti doktor nga adantaning tibiyag ni Daddy, Mami. Saan? Palso day ta nga imbaga ti doktor. Apay, Diyos ti doktor na? Tapno ibagahan na ti kasta. Mami. Agimbag pa'y ti amam. Agbyag pa'y iti napaot. Nawatam? Fred! Fred, lumaban ka! Fred! Ni Mami. Apay ingatan. Juliana! Kumay ka dito eh. Darasam! Mami! Apa yan? Ni Dadim! Saggaysan ti angas na! Fred! Fred, lumaban ka! Pag-asim! Daddy! 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 Patputin na ko, Nay! Lumaban ka, kumay! Itareta ni di hospital ti amam anak ko. Tulungan nak. Umay ka. Mami! Saan ang nagangangis ni Daddy? Ha? Natayin ni Daddy! Diyos ko! Fred! Fred, saan ka ba yamatay mga asim? Fred! Makipagladingit kami tinapasama ka ni Fred, Helen. Apay nga da kayo? Nadamag mi nga minti na pagtag ni Fred. Kayat ni Dindin nga umay lamayan ti amana. Pumanaw kayo. Pang-asiyot na diyo ibabain ti pamilyami. Saan nga amo dagiti kakabagyan ken kagayem mi ti maipapan kada kayo. Iso mapalit ka di. Pumanaw kayon! Nana, agpagpagkasyak. Kaya't ko abantayan ti bangkay ti amak. Di takpagpungtutan ditoy. Pumanaw kayon, kunak. Di kay mangibabain ditoy. Ala, pumanaw kayon! Mami, please. Saan kayo kumamadakastan? Aging kakadiita tanatayan ni Daddy. Ipaidam niyo pa ilaang ti gundaway ti kabsat ko kankwana. Awan bibiyang ko. Dagita nga agin na. Ti kalbaryo iti biyag ko. Awanan ti amam. Isudiyo ko man dagdagan ti ladingit iti kaungkak. Siya kumamot ti maawatam anak ko. Mami, ikan niyo kumamot iti gundaway ni Dindin amang kita iti bangkay ni Daddy. Saanan? Mangibabain lang ang dagita tao. Kasanon lumamuan dagiti tao nga dagayam kabit kan putot na itiruar ti amam. Asino ti may babain? O di tatayo matlahan? Iso pagawid mo dagita nga gina. Tsak kaya ta makita ti panagrup-rupa da ditoy. Respetuan da ko mamat ti bagay ti amam. Sige, papanawag idam ami. Palubusan niyo kumani Dindin amang tanaw iti lungon. Uri apagbiit laang. Please, Mami. Sige. Ngam ni Dindin lang. Isulaang ti kayat ko amang tanaw iti bangkay ti amam. Tatang, apay nga pinanawan ta kami. Apay nga linibasan da kami. Sorry, no di ka nasikaso na yung pagtatang. Amo ka kasapunam ti presensya. Ngaman yan, tanay ipahidam iti kundawoy kalata. Tatang, ipatpatig ka, unay. May Dindin. Di mat imbagak, adi mo ibalbalikas ti tatang. Sorry, Nana. Sige, sana. Basta, di na kumapay papanawan dito eh. Agpagpagkasiyak, Nana. Ala, agawaan kita.
taado ti mang buyakan ka di ta nga agsangsangin. Owen na nga, umanawag lang. Inton madamdama. Hiram sa Diyos, ikaw at ako. Mami, naitabunan ni Daddy. Wen, Junya, may kawag iti kawan nan dito'y balay. Uwan nga rod, Mami. Nagsakit ti papanawan ti amak. Nga masapul nga aklunan tayo dayta. Ta talaga siguro nga agpatinggalangan ichay ti biyag na. Awanan ti kadkadwata dito'y balay, Junya, anak. Ha? Adda tao, Mami? Asino nga ta dayta? Sige. Siya kung timang kita. Amangan numay sa dayta kadagiti amikak. Ha? Sika? Naimbag nga oras mo, Helen. Apay nga da ka dito'y. Anyat gagaram. Ay, umaya kag pasyar. Saan arumbang ti kaadam dito'y Nana Elsing? Apay-aparitan na, Helen. Dakos ka din o sa rungkarak ti apo ko. Kwa? Kumustan ti apo ko, Helen? Pangasim. Di mon riribukan ti pamilyami. Sa anak nga'y may tapno mangriribok. Kaya't ko lang makita ti apo ko. Pastrikan na ko ma. Kaya't ko makasarita ni Junya. Pangaasim. Di ka matanagan. Diyakalaan ti apo ko. Kaya't ko lang mamuan na matikin na puno. Sige. Umunig ka. Mami, anya ti kaya't asawan da ito eh. Asino ni Lola Elsin itibiyag ko? Anak ko. Kastoy nay. Balasang ko. Gayam day dinanang mo ni Helen. Saan mo apuno nga ina ni Helen? Natayan ti puno nga inam. Anya, pasensyakan no itala nagparangakan ka. Ngamin, tunggal ganda ta kinitag pakita. Lapdan nak ni Helen. Di na kaya't makita nak. Natay, tinam. Iso nga impaampun ka ni Helen. Agayam na di inam. Ha? No kasta, ampun daklaan, Mami. Wen, anak ko. Pakawanan no limod ko ti kinapod no. Pakawanan nakmat no impampun na kay day. Kapoy ti kinarigat ti panagbiag. Ado kayo nga agkakapsat. Iso napilitan kami anang ipampun ka. Kat ti may sapay arason, iso nga'y mayak. Kaya't ko makitam ni Lolo, iti maudi agundaway. Apay, anyat napasamak iti Lolo na. Natayan ti asawak, Helen. Anya, kaya't ko ti umay di masakit. Taday ti kanayon na nga ibaga kanyak. Ngamjak na tong palday takid daw na. Isama kon konsensyaak. Palubusan dak ka di amang kita iti bangkay ni Lolok, Mami. Kwa, anak. Kaya't ko makita ti pudno a pamilyak, Mami. Iso ang maawatan dak ko, ma. Sige.
Diyak kaya talabdan ti kayat mo. Iso palubusan ka, Junya. Agyaman ak, Mami. Tuan nga aldaw ti kawan ti anak ko dito'y balay. Agawid to kanon. Ento nalpasan ti tabon. Abay kasto'y tiriknak. Kaslag kapsutak ang makalagip. Kanitintin ang putot day di Fred. Abay kasla masya nakmaten kan kuana. Ita, tanaamuanan ni Junya ti maipapan itikin atawa na. Kaya't ko ang makasaritan ni Tintin. Ha? Nana Helen? Naimbag nga oras mo, Tintin palasang ko. Mabalin ka dito, May. Wena? Sumrek kayo, Nana. Agyamanak. Agtugaw kayo kumanana. Agyamanak manan. Dindin. Nakaumayak. Takayat ko ti agkid daw iti pamakawan kada kayo iti lang. Ha? Pakawan entak ko man. No impaidam ko ti gundaway yung nga agdaden na. Iti day ti amam. Ha? Naamiris ko abid to tinaramit ko palasang ko. Iso pakawan entak ko man. Katsapay la kumata ikan nakpahi iti gundaway ko. Amang sulnit itinagkurangak kada kayo. Nang runakan kabalasan ko. Nana Helen? Nagbalinag ang managing bubukod. Diyak pinanunod tibiyang kas anak tay di Fred. Pinukaw ko ti karbengam kas anak na. Ba nagapagbababawi ako na ipalasang ko. Iso apakawanan na ko ma. Awanan kanyak tay jay, Nana Helen. Di kay madanagan. Saan ko nga ugali ti agimulay ti sakit tinagam. Inaklon milagtan iti inak ti amin. Kat, kaasi na. Nakailiw-liwag kami matan. Agyamanak. Talaga a pinadakkel na ka nasaya at tinam. Tanakasing singpit ka, balasang ko. Hello, Junya anak. Kumusta ka ditan? Kaano ti panagawid mo? Ituyak pailaang, Mami. Iliwag pa'y dagiti kakabsat ko dito'y. Ha? Agpasyar kami kanupay, Mami. Yawag kong tulatan no kaano ti awit ko, ha? Okay nga ro anak ko. O sige. Bye. Aw-awat aglatan ti anak ko. Takarbengan na timang kadwa iti pudpud no a pamilya na. Makonsensya akmanen. Tunggal malagip ko ti Tintin. Italaeng amaamiris ko ti pitot ko. Nanang, imawag mo't ni Nana Helen. Ne, apay ka no? Agay ayab mo't nang, mapantayo ka no'y balayda. Anya ka diti okasyon. Diya ka mo, Nanang. Di na mo timbaga, basta mapantayo ka no. Apay nga ta. Anya nga ta ti ibaga na kadata. Pinayaban kayo. Tada kayat ko nga ibaga kada kayo. Dindin. Eva. Anya ka di dayta, Helen. Dakkel ti karbengan ni Dindin iti sanikwa na panawan day di asawa. Iswa. Duadan tuamang tawid iti dayta. Duada kan ni Junya. Itad ko ti karbengam kasanak, Dindin. Katulitak ti agkid daw iti pamakawan kada kayo.
Agyamanak, Helen. Patsi ka naragsak day di Fred iti kastoy nga aramitan. Tayong paidam ko iditigun away da iti anak mo. Eva. Iso pakawanan na ko, ma. Siyak ti rumbang agkid daw iti pamakawan, Helen. Ngamin, dimtang kami ariribok iti biyagyo. Iti pamilyayo. Ngam mo ti Diyos. Diyak amo ti kaadat pamilya da iti Fred. Idinagayan ayat kami. Ala, libatan tayong tinapalabas. Tanya nga'y, tao tayo laang nga agbitot. Agpipinakawan tayo, Eva. Tadi tayang mutibiyag. Kala at adumteng ni patay kada tayo. Iso akabayata na si bibiyag tayo pa'y. Agpipinatag tayo. Uwan, Helen. Kat naragsakak. Tanaurnusan ti amin. Itinagbabaetan tayo. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao, insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami.